nuko ari umuvuze hari umuntu wavuze umbabarire nukuri abenshi ntago mbazi nako bose ntago mbazi ariko byo kubashakisha byo kubashakisha hari uwitwa izina ryenda kumera nk'iringara Mokenzi wede kantora nyondaza kandi namuvuze ntago muzi pe ntago muzi ariko abahanzikazi b'abarundi mu supporting nabo tubamenye nkuko twamenya abaje abahungu abasore cyangwa abagabo nabo basunike kubera ko bo ntago tubabona kenshi mu kandi mu supporting nabanyu nabacu tubamenye nabo nk'abandi. Yeah, what's good, my people? How you doing? Umeze gute guys? Twari twaburanye twari twakonje kabisa ariko ndavuze ati yawe nivyo bakunda kabisa asha. Nawe risanga hapi ngomba kubaha video, ngomba kubaha another video, another vibe, another exclusive, another update, another news guys. First of all guys, thank you very much. Ubu tuvugana mwabibonye ko twamaze kuba dufata 1k subscribers. This is for you guys. Ni mwebwe mubigira guys, n'ibihumbi 100 twabifata mu bishatse, so making sure ko wakanze subscribe niba bitakubangamira usangize mugenzi wawe. So guess what guys, video itangura mwabibonye guys, byo n'amamvuga abasani bacu ngaho baraza bakagara ngo bararenze ngo baragize iki. Uwo si umunyarwanda haba ngo dushaka ngo bakora amakorabo bakore korabo nabo bozi ko batabazi guys. Nyumvira kandi nta kintu kimwe yabeshe mu musanura murondera ngo mukore iganiro akubwira ngo ari busy ngo nzokubwira ninaboneka ngo kandi sinuwo gusa guys, Mokenzi mbona warakwana ibiganiro maybe abataje gukora promotion y'indirimbo afumaza gukora ibiganiro by'ibindi kuko urazi ko wewe numu influencer kina movie ikiniki wherever guys, ariko hari abandi babasani bakora indirimbo gusa namwe murabazi. Mugabo mubwira ati dukore ikiganiro wasohoye indirimbo ngo tuyivugeho wapi wazuka yivugaho ngo ni negativity gusa. So guys, uru rugamba rero ruracaduhanze guys, nimba bitagomba guhinduka ngo basani bakora n'abanyamakuru bintu bya promotion izi viewership nyine barabona ziraduga maybe hari n'abazigura ariko mugabo guys fuko muhindura. So just guys, just kubashimira ngiye kubakubira video after video guys. Thank you so much kabisa murabona badanje.